yaada jirra jirtu ilmaan oromoo ka addunyaarra ka ardii kanarra jirtan hundinu nageenyaa fi jaalaltii obbolummaadhaa bakka jirtan hundatti isinaa ga'u yaada akkam jirtan yeah share invite goda akkuma sentaniin invite goda Faiza share godi Fami share godi na rabsu rakomiti yaw giron jotanin giro andale iduni jirti rakomiti san ka sharing gones ni beena jotanin beita santiman daleidi warri santiman dalagu yo share nangone rakomiti isini fubanna santiman rafuradda itti tawadda jara Masha Allah Alhamdulillah yaada jachun hakuma walitti ma janami namni kuma sadi kuma afur kuma shan diachu qaba share goda akuma sentani share goda dema inshallah hala yero jirurra duga jirturra wala soina dugaan obbolummaan balleeysitu khijibni mas naman bilisomsu khijibni injifannoon ta'u khijibni mas rivani murun ta'u rivani kamuramu nama lubbuun jiruufi nama guyyarraa guyyatti ajjeesaa rivani murun min aynan nagar no baakachu intaat kanaaf hin qabsoyne nuti haqaaf qabsoyne ummata keenyaaf qabsoyne share akuma sentani share goda inshallah ka abutta tokicha ka miliena wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaaf kenya akami jirto naga dolara ergu dittega amerika makana teise dolara energitu ergi khanutis nadaji numa barbanna bar jachun yaw samin sarran jirru aqaf qabsaw jirra kaab butta qabsaw dugati nama haqati nama ummataaf qabsaw sibeena jachun warre kanat ummata qabsaw warra khani wajjekka qabsoynu tiko nadaji nu ergun kaysan kun garuma jenneti yaaduma fi baga dufte kaab butta kanya akka ergutus nimbe kaab ati rakon qabdu ya dumuma finje kanuma birada meysu finja male yaada ilman oromo da sabuntoni haqa warri jotani intahin jotani ni beitani warri ya namni lubun jiru silawnu ma khofla mal gonaga khoflatu ma duga hasoina yaada invite share goda akuma sentani share goda wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nafi aya akuma sentani ti share goda dima tasfaye daba agjira nama dugati tasfaye kuni jabeisa oromoni tasfaye kunna magari da nama haqati nama dugati wajira prime minister keessa itti gaafatama ministerota kabinete hojjeta jira isa kana nama gaariidha nama oromoof quuqama guddaa qabu akkasittu bada sadiq jibba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadha idduma tanatti ga waluma afeeraa sirba haa calu deeysaa isin afeeraan iddotti haa yaa karaa sagantaa ijoo keenyaatti yaana sirna kanani tursis namoni awalla khaja urra wala soina diada share goda kaabutta tokicha kamiliana moti badadina sinjanne jirra ya korsa moti badadina kakka kaysanin jiru warri biyala te ay qabso godu diada ga inshallah
udah damne Roro nutamate Rama bakar aku mau sogo fatu situ ane harargeeto alaayega inabdooti duttaane situtti ane arakilo foqolchi fudhu
إن أبدتين شواكو أبدون تاني أرات كيلو سيتو آني فوق الجي فدو أرسيتو سيتو آني أرات كيلو أبدون تاني نمجوتيني فوق الجي فدو أرات كيلو سيتو آني ولقاكو سيتو آني أبدون تاني أرات كيلو سيتو آني فوق الجي فدو أرات كيلو سيتو آني اللي وابركو نبجوتين أبدون تاني كي فوق الجيفودو أرات كيلو في سيتواني جماغو نبجوتين أبدون تاني فوق الجيفودو أرات كيلو سيتواني أوروموتو إنبدتين وانجر ما أبدتا كي فالمي فردو أرات كيلو أوروموتو أني الفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلينك يا خسلامة خدنيا رجل تنهندنو أبلينك يا خرومو دا كان كريستيانا خواك إفتا كان بنت دا كان سببرا هندي خيسان أبلينك يا خرومو خدنيا رجل تنهندنو نجني يا خو بلوما أوروموما خامنتينا باتينسن بكا جرتانيت أرديتنا غوباتي وندو بكا جرتانيت تسناغو يو أورومو كل تاتن يو نما يادو تاتن يو نما سبافا دو تاتن يو نما قبصوفا دو تاتن فيديو كان أكو مسينتنين هندي خيسانو شير غودا آنغوني دبرتي غياني دبرا دكانتي إفاني دالمتي أكي أرى بورون جيرو أكي بورو إفتاني جيرو نجي جيرمتي أوروموما نمو يومي يون جيرمتو يومي يون جدرمتو يومي يون شرفمتو يومي يون الرتو أكا سينتاني شير غودا خانا جالاتوس خانا جبتانيس نداولار سي أنا مو هندا خيسانو والكتاني سنجالة دا ورق أبسو خينيا خانو تي غوداتو رئيسين إنجلين أما بودا سنيف غالجادين أبدادا تنجيه غان فيت أبودا وبوليين كيا سغنتا سدي فين غدوفي hedduu feesbuuka kanarraa eegaan bakka bu'aa ummataa ta'e sagalee ummataati ana amma hogguun asirraa haasa'u hogguun asirraa fincilu hogguun asirraa dhawwaaqu hogguun asirraa facaasu jechuudha dhugaa sagalee ummataati ana bakka bu'aa ummataati heera kiyya ka bakka bu'aa ummatummaa san fayyadameen dhugaa ummata kiyyaa facaasa malee ani wardiya ummatati male wardiya barcuma motuma angorra jirtuti mitian no ani kursi qaba presidentotati mitian an kursi qaba parti totati mitian an wardiya ummatati an sagale ummatati amma boda taduri fi ta'amma waladda yo singalin sigal chundandawan qabsona kasin debtiga falka jijirratti ademsa jijirratti humna jijirratti ho tofta jijirratti qabsona kasin debtiga khale qabsawa dabati qabsawa parti di qabsawa motummat arramo an bakka bu ummatat sagale ummatat dubada ichon akasi walu wachu qabnaga ani imimman ummatatin iraq udubad tubu ummatar demtun dubada ichun haqa ummatatin saatila baasa jechuudha hattummaa ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saaxilaa jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabnaa beekna gaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaala akkitti wal hubannu halee fi arri waladdaa wal hubachuu qabnaa beekna akitti atis ana lalu qabdu akin anine sitti salalu qabu akas taw qababe kale arre arram an kalemiti arra ana ma khawmatati imimman ummata rain dubban rorro ummata rain dubban manati e bisa ol turana sawan chiginyati aba ol turana sawan beymagan ani imimman ummata rain aksawa bela ummata rain asawa dua ummata rain asawa rorro ummata rain asawa ajjecha ummata rain asawa hida ummata rain asawa jidira ummata rain asawa male ambakabu akheti mit ambakabu ummatati ati nam fille bege ummata na fille
nu dubbadhu jennetta manena file be nu man dubbadha fi yechuan mata sharti na rajira ummanni na dubbadhu jenna file anille ni sani dubbachu sharti jira yechuda tadarati walin zigallu kasi wala awan yechu mafia warra khenya kan silawo khijiba be khana finti ko irraisini bawjira lal warra khenya khamata me khijiba wayane rabare dikala jinni wayane da tawajane tuttu guddiste تعمل توتون وياني دالله امر متى افرقايسه تسن راندومين ورا تشيبسي وياني اسكيسه سنتايسه اسنكايسا شوبستو ياو اسني فيني مجرايتو ان بكبو امتاتي دو هنغاسا احمد ابراهيم بكبو امتاتي امتان نفلت اتنا فلان يعني اتشتا دباني دافي اتلال خرا باني به ان امتان نفلت ummata kijibsiisin wajjadhu ansiin hojjedhu lala kasiti lal shartii tana qabrin seenaa warana khale jeste san bar eydu tkhiyya khati khale jeste san eydu khiyya bar khanga sa jesi yateni si jaladi te san lal khamilena sadi si khanina jattanini ajesi angasa yattanini si jaladi te san خدتشي أدامة سيخننا يتنيني سنجل ديدسن خبيالا كوماندو سيبرسيسنا أجيس ينغازا يتني غربا سباتي غربا أمتا جالتو غربا أبي جالتو أكم قدين أجيس جي إسنجل ديدي إسنامو نويما يتني إسجيس تنسن أنبرساني دو إيبرن إسان أجيسني نجيستني بر أنا أبر خجيستن أنا جستني بر أنا قافة جوار محمد منسات الرا خبجمو بجوار محمد منسات الرا وارديار را غورتن أني جواري نخجب داو موتو ما وارديار الرا غور رجين جوار الربسات ري أرمو جواري إفهمنا قد جانجتشو سياربسو غياف قافس إفهما ummatuma dunya rajiru hunda teratin difama sigafa dajana nama juarin malif anggapa si sinama kasen isan nama cubuse isan sinramfune joleda ma cubu ya daje isan rabobe tai sinatim tanin dogogore arana jala jolle gise futan amma na jalan fune an jolle biranin kaba Republican Guardian kaba na bira jirti yadina tatana oromon warra ko yadi man na bira jira yadina tatana oromia fudate ya shimallis mafi fiqadu fudate commissioner ararsa fudate warra boti gada kharrayu ajese hatu jimati fi siminto tu fudate male motumman abiyina ran fudanne an jolle akasitu wada sirritu wada tana sirritti wadata an jollene eedu khanarra fudate fiqadu tasamma shimallis abdisa commissioner ararsa mardasa fi jarasadere waliqindawe jollene jala fude leili akuma gaba juari rafude ninde jala fude akam gode gabe dubba khalen juari kijiba je dubatu taren جئن قدك هي قطع ديج وبكان تدخل لا حكمه لتمنا بخارة نك نما رمو خنا يا ما هدو هذا جو دقاتنا أنا نما شيء نكابوت نما خلي بدير رايف سرّيسو دندو نما ديفما نما غافتشو دندو نما ماس وان بلّي سيرّا براتو نما فول درا فماس وان سراوك أبو دبّتشو دندو دوغو غورن أبو خنرد Anjuar gafa isan jolle jala fudan namni juhar Muhammad Gadibe Arabs an Oromon ni beta mambeta way khijibatun anatu Arabsatu ya bada khijiba jolle sirran fune je eda juharin kijibne na kijibe eda juharin sobne na sobe akuma juhar godasan jolle na jala fudan bati sadi afurdura yachu gafuman aboti gada ajeftan je satil anga amanam ga shiram bekhwan jachun an shiraf jecha amerika ngal leveran canada shiraf jecha ngal leveran ish
shiraaye changaleen oromoo gabroomsuuf hin galeen oromoo boochisuuf hin galeen oromoo cunqursoof hin galeen ambar jiruu tiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waaniin oromoo irra jaaladhu hunda dhiise jiruurra namni jaalatu hunda dhiise ummata oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma oromootii fi guyyaa tokko aduu nagaya aduu salaamaa aduu jiruudha aduu nagata aduu qananiidha ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maalin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaan eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaan so roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo oromootti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni oromootti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni oromootti aduu dukkaneessa jee amane biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru san irratti oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa bee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si harkattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. But I didn't cannot manage na manesi. Ammo guyya juari rajolle alkalleili gurat ka juari nikajib daje ana. Arrammo di famanga fadda cuma karabitinis maka oromotinis maka ilmanamatinis. Di fam. Nikajib deni sanje akan nikajibin ammo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyaarra si garsiisa gizee ati dogoggorti. Halkan leeli ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leeli mucaan Muhyiddin Jaaniin kun dhalataa Jimmaati hangana nabiyyi jaaladhu beeka. Hanganan party badadina jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebi naggada deebi jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbatee na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Malif hangana nabiyyi jaaladhu na beeka. Malif hangana mbaartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Malif hangana ummata oromootiif quuqamu na beeka. Malif hangana ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika khiyyatee eegumsa khiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni nana je'uun ta'a bakka nyaannu hundatti isaan na eega rabbii gaditti tika khiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Juwaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajima arran tana isa keessa dhawaagu jiran tana taniif arran tana lafa kana shabachabu jiran tana ta arran namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuun mucaa kana halkan leeyli walakka wayi dubbadde hin dubban
namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaani diina qabu ani an diina qabu yoon an diina ifii ta'e malee mucaa kana halkallee illee ijoolleen eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifi muudideen callise maaliif Juwaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Juwaar keenya Juwaar Mahammad yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu. Ta'u bolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jala deebuu teessi. Niin arkee wanti sammuun qabdu yallaatamu. Kanan qabdu wanti hunda si immoo rabbiin si jala deebisu taati. Rabbi urmiin si haa tursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gad hin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya. Siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu. Siif galalal gizeen namni beeyta hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga. Gingisu ni beeytani yaa Oromoti gingisu ni gingisaa beek. Ani Juwaari yoo jaariiroon qabu Juwaari sin jaaladhu ankan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati. Ammaas Abiyyineen jaaladha paartii kiyya ka badhaadhinaanan jaaladha. Hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjecha irra taa'e kana hanga du'atiyyaattiin balaaleeffadha jechuudha. Qorannaa Hacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu ta'a sanii saktanuma akka abbaa gadaa Harrayyuuti. Akkuma gaariittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin ifisni sinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru yaa Oromoo rabbi isin haa jijjiiru jabaa keessan awwaaltanii ol galtanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Taaziyaa teessanii kaatanii rafuurraa rabbii isinaa jijjiiru. Maaf du'a namni yoo taaziyaa taa'u taate? Maaf qabsaa'oo namni yoo taaziyaa taa'u taate? Jootanii miti bara ilmi namaa kun jootanii niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii tana takkana dhawan tana karaarra teessu tana gartanii takkana kubbaan taphatan tana Oromoon jootanii miti bara kan niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii miti nuti. Niiraanu kannanii nun daleessisan nuti. Nuti sanyisanii miti. Ummata sanii miti nuti. Nuti abbaa biyyaati. Diqaalaan nun taphachuun qabdu. Shayxaanii nun taphachuun qabu. Nuti bara abbaa biyyaati. Maaf namni nun taphata. Jootanii taanee bakkayyuu ustaanii taaziyaa teessanii shuumoo afaaniin facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan? Tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan. Maqaa isin beekaniif. Oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru tokko. Dirqiin baasan namaa dirqiin walga'ii. Gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu hin jiru. Sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru Oromiyaa guututti. Wallee falaanii namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu hin jiru Oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kan dhageessu. Haay maaf nama abaartuun bultaati. Maaf nama abaartuun jiraataati. Hattuudhaan jiraataati. Bilisoomee jecha
saamtuudhaan jiraataati bilisoomee jecha kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha ajjeefamaatti nama bulukee ta'e bisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha eenyuun jiraataati maaliif jiraata maal taatee jiraata maali faayidaan kee bulukee taa caala moo si caala kan dildilaa caala moo si caala namummaan mana barnootaa caala moo si caala yoo ati jiraatte barattaa bara yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara maali ililliin maali kuduraan maali muduraan maali kun citaadhaaf jiraattaati shanyiittee dhumu jirti ummanni kee dhumu jira ummanni kee hidhamu jira ummanni kee dhabamu jira maali jiruun teeti ililliidhaa jiruun teeti bulukeetaa jiruun teeti rifaana muruudhaa jiruun teeti maal kananaan adda maal taatee kananaan adda bulukeeta gochoo keessa galuun siin jiru nagaan Kaitam kabda cinaaksan si harkaa fudhamte onni siisuunti harkaa fudhamte gursum bombaa si harkan jirtu baabbilee cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maalaati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee eenyuuf du'e jaarraandire maaliif du'e jaarraarre eenyuuf du'e taaddasarre eenyuuf du'e elemore maaliif du'e waaqoo guuture eenyuuf siif dabarsuuf du'anii bar sitti dabarsuufi miti siif wayyeessuuf du'e malee sitti ammeessuufi miti hattuu bulukeetaa hattuu simintootiif gabroomta hattuu daandiitiif gabroomta hattuu miliyoonaan malee nama dubbisneef gabroomta Malet sitti fakkaate nuti keessa seennee garre ilaa hudduusi keessa baane ish akkana dubbachuun jirra si fakkaateeti afaanii hudduusi keessa ol yaane keessa gaddachaane laallee garree dubbachuun jirra yoo duunees ummata keenya taa'imnu jenne maal qabdaati yoom nama taateeti Khobe kabdamo, mana kabdamo, ifa kabdamo, dandi kabdamo, bishan kabdamo, jiru kabdamo, mal kabdati. Me mal kabdati, injira chujirta. Ona kana gara kana kaisa unda mal kabdati. Me mal kabda ya romonati mime. Mal kabda me khamisi foyawe. Khamisi raj jirami. Giro jotani nirati nakani aso isisan indagefatin nutu uddusi afani olsene afani uddusi gaddachaya arke jira wantana wani sintate nutu arke natu arke kaleso gunjwara baru an dukumani na baru ature hogun shade baru dukumani na baru ature arraso gun hattu oromia kokortenya atte ummata si adjeste bulukete epistutada hattu siminto hattu jimada hattu ajeftu namada hogun abaru dukumani narke ina baru jira na walkita gartet kaysa galedi nisan fakkade wajji jirade wajji hojjede wajji dalage wani simpatu finchansi be khaybaran wani simpatu hattu buluketa dana hattu siminto tana hattu namanyatu tana akkasinyata muyaddin abba jihad ilma jimma dalata jimma hangasa ajesi janini jaladite miliyan sadisi khanina janini jaladite lafa adama si khanina janini jaladite biyala barnota komando si ergina janini jaladite
mucaan kun mucaaqaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hangaa wajji dalage amas sadeen anammeenya irratti daga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti himne silaanatti hime qaaxaan isinitti himene natti himne natti himne ammaan dhaga'u jira nama 15 olitti hime arranatti mujiran amma namni kunnutti dengada jaatu khaleeda arra namni adda hundinatti mujira ajjeesi jaaninitti isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattuu abiyyi ajjeestee aangoo barbaaddu hattuu masaraa seenuu feetu hattuu ummata sabaa sablammii ficcisiistee shanee hijibaa jaartee ummata ficcisiistu hattuu mootummaa tana jeequ jirtu hattuu nagahee mootummaa kanaa dhorku jirtu hattuu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin ajjeese nu ilma jaanii maaliif guyyaa waa xiqqoo dura Shaafii nama jamu nama Ilbaabur bulchaa ture bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa waa xiqqoo dura isa ramadanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana Shaafiitti hime Shaafiin kun Abiyyiin wal beeka ilma gandaati ilma qeeti Abiyyiin nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu tujjaara hojii mooraawee dachii namaarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirrikti aangoo qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuu takkumaa jechuudha tun tirrikt diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkumaa jechuudha diraamaa Hacaaluu Juwaarii ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkumaa jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii Muhyiddin namni naa hojii Muhyiddin agaree Muhyiddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaruu miti mucaan ilma jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adooddii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbee lafarratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa keenya dadhabdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isiniin baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya tana waliin jirra dubbii quba qabna an miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha shanee baqattuutu ummata fide no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው
የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። ህንተንተውኩን እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም። ነ ስለምናቅ ነው ምንናገረው፣ ስለምናቅ ነው ምንናገረው። የሰው ነፍስ ያንገበግበናል። ቋቅ ብሎናል። መግለጫ ሰልችቶናል። የሐዘን መግለጫ ቋቅ ብሎናል። እኛ አንፈልግም። የሐዘን መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚች ሀገር የመጣ ነው። ማንንም ለማስጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም በፍጹም። የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው። እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስር ነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም። ቃሌን ለምድር ለሰማይ ህንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሴነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡዳ መምቴ ሁንዳፍ ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን ደበይሳን ሆጀተኒፍ ጋፈተምነት ነገኝ ኦሮሚያ ከይሰ ዱፉታው tokkolleen hin jiraatu jechuudha. በፍጹም አይኖርም። ይሄ ኦሮሞማ አይደለም። ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም። ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማድረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው። አብይ ረቱ ማን ውድቀው ሽራ ጀርኩ ነው ጀቻ ጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንገረ ቀበደንዱ ባሰንዱ አና ከሌ ሙጫኔ ጎጀስተኒ ቡሩጎነ መቆታ ነጀሳ አዮን ዱኤስ ከነጀሱ ሽመልስ አብዲሳ ፍቃዱ ተሰማ ኮሚሽነር አርሳ መርዳሳ ከናላ ኸቢራ ቶኮ ዲናን ቀቦን ወሪ ናኖ ኦሮሚያ ረደ ለይደን ሁንዲ ከነገኛ ወሊ ቀብኑ ጀባዳ ወጀዳ ወሪ ጎዲን ረጅርተን ሁንዲ ቁልቁሉ ረጉዱን ከይሰን ረጉዳን ከይሰን ወሪ አና ረጅርተን ሁንዲ ረጉዳን ከይሰን ነጋ ቀብተን ጫሳን ጀራ ቶኮ ቶኮ ንጅርቲ ኤኙ መቃዳም በይና አሞ ወሪ አና ቡልቹ ጅርተን ወሪ ጎዲና ቡልቹ ጅርተን ወሪ ኦሮሚያ ረጅርተን ወሪ ፌደራል ጅርተን ወሪ ልማን ኦሮሞታተን ከወልኩ በቀምዱ ከነጋ ወሊቀም አመለ ጃላላ ፊ ኸበጃን ኦሮሙማ ፊ ሲሊቀቡ አከሱመ ጅርት ሀቱ ፊ ሲንቶ ኮሚቲ ሁናንገ ነመጥቃዳ ኦሮሚያ ራይስ መታዳ ብልጽግና ቢሮ ራይስ መታዳ ኢሳፊ ጫሳስ ንጀረተራ አሰው ጅራ ኢፍቲ መኺና ገላኒ ዱፌ ወሊኒ ሲንፉዱታ ኩቱፍ ተይሰኒ ዳም ሶቦለ ሰሞሉ ኸይሰኒ ኸናላላ አማ ላፍቱመቲኒ ሲንቲ ማበክ ገላኒ ሲንፉዱታ ወሊን ጀሪ ኩቱዳፍ ቀረረ ጅራ ንቁታ ጀሪ ኩድ አይ አሰነሊ ንቁቴ ጁኔዲ ሳዱ ንቁቴ አቺ ቦደ ፕሮድሮንቶኒ ዋንጋ ጁኔዲ ሳዶቲ ንቁቴ አቺ ቦዳ ከዱፌ ilmi jimmatis enyu doctor enyu ka ambassador australia ture ni khute aji boda lamma magar satis ni khute huni sangan nu makhota sangao ji khutu barbadan hada isatti dadda wajjatani hanganu made bisal ni khuta hangan ni khutu mo oromuma jabe fada tan ni sinino isininja ojada Ojo cuba nani sinda wabe casa
taayyeeti isin caasaa lammaati. Amma duratti caasaa taayyeetii fi duratti caasaa taayyee duratti caasaa lammaa caasaa xayyibaa jaanii nama dhawan. Amma jijjiiramteeti caasaa taayyee caasaa hangaasa jechaan nama dhawanii beektaa. Eeggadhaa jechuun kiyya maaliif du'a lammaatii fi xayyiba jalaa baafattanii du'a kiyyaa fi taayyee irratti hin du'ina. Maal taayyeen nama hayyuudha, nama Oromiyaa bulchuu danda'u, nama Itoophiyaa bulchuu danda'u. Taayyeen jaalala uummataa qaba. Taayyeen haqaaf hojjeta. Gandummaan qabu, hattummaan qabu. Qulqulluu laala harkisaa laala. Wanni akka fadheetti waan fadhe dubbatuuf taayyeen net laala. Anamma kitaaba rabbii dhawadhu yoo jaan hattuun Oromiyaa keessa hin jirre tokkoffaan eenyu yoo jaan taayyeef hin dhawadha. Because I know him. Qulqulluu nama ganama dalagaa seenee galgala dalagaa irraa ba'u hanga hojii hojjan anuu akkasitti taa'een beeku biiroo keessa. Haquma himna haalaal teenyaa simneetuma ta namaatti simnaa miree an akka taayyeen takkaa biiroo keessa taa'utti takkaatuma biiroo keessa taa'een beekun. Haqni kana ammoo naaf isa wanni olii fidaa Oromummaa. Haqa dhugaadha. Taayyeen nama Oromiyaa bulchuu malee. Takka bolola aangootiif qabsaa'een beeku taayyeen Oromummaaf malee, Itoophiyummaaf malee, sabaa sablummaaf malee, takkaatu takka maqaa firraa sodaatanii namni isa jaallatuuf gurbaa dhabamsiisuu fadan. Ammoo rabbiin namaa, rabbiin addunyaa, rabbiin samii, rabbiin dachi taayyee dhabamsiisuu hin dandeenye. Rabbiin hundaa olii hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye. Ammoo mucaana eeguu jirtan. Ajjeesi jettanii isin jalaa dide. Miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide. Lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide. Biyya alaatii komaandoo si ergina jettanii isin jalaa dide. Muhaddiin Abbaa Jabal ilma Jimmaa Abbaa Jifar mucaa murataa nama haqaa halkan mataa dhooytanii ajjeestan jechuudha. Akkasiin dhiiga saree godhuuf dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii beekas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha. Yaa hattuu abbaa gadaa karrayyuu ajjeefte. Yaa hattuu Jimaa naggatu jirtu. Yaa hattuu simintoo 2,000 deeyte. Yaa hattuu waa hunda. Yaa hattuu soogiddaa. Yaa hattuu gaazaa. Yaa hattuu uummata Oromoo Guantanamo gootee hidhafitte. Yaa hattuu kofaltanii uummata keenya hawleen baasan keessatti harka dho'ichisfattanii propagaandaa televiitan jechuun uummanni isin hin jaalatu. Anaa isinitti hima uummata hawleen baasan uummanni isin hin jaalatu. Isin waan fadhu uummanni. Harka teessanillee hin fadhu uummanni. Jibaan ammoo uummata dura baatanii harka dho'ichisanii uleen. Yaa jirtan ammoo guyyaan keessa namni nama tuffate ni tufama. Sirri dhageeffadhaa kana nama tuffachuun tufamuuf itti. Si fakkaatteeti uummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee isinif fakkaattee uummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan qabiinaa ta'an. Arkuuf teessan jechuudha. Tufamuu keessan kana. Hattuu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne. Biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar. Biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne. Nama jeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti. Gidira Oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis ancheenaan qabu biyyaayis baqachuun taa'u ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu. An ummata Oromoo jechaan galee Oromoof haqa dubbachuuf hin galee Oromoof qabsaa'uuf hin galee Oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma. Du'een qabrii muhaddiin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naadhiitee naan bareedu. Abadan
Yo irenti yatana taate asuma du'e qabrii mueddin seene san seena malee abadanuma kursii isin jala qabe abadanuma isinii kijibee ummata Oromoon boochisuun abadan ana booyeetu amale abadan yaa naftanya irra caaltu yaa hattuu wayyaan irra caaltu yaa diina gurraacha ummata keenya gidira agarsiisu jiru halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasittu baddaa Oromoon amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasittu baddaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf Oromoon amma booda jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjeechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kana ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifarkuttuu hin jirtu Abiyyi Ahmad Ali sitti mujjirraa nu dhagayatis ifarkaan jirtu Abiyyi Ahmad Ali atis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibuu jira project ati ganama galgal ati helicopterin deemnaan jarri helicopterin deema akka waan qoosaadha Oromiyaa tana keessa makiinaan deemaniin beekan jarri karuma Oromiyaa kana mee makiinaan kam deemta jaa gaafadha gaara mul'ataa dhaquuf helicopterin dhaqa makiinaan hin dhaqan rakkoo uummataan beekan Haramaya dhaquuf helicopterin dhaqan rakkoo uummataa daandii karaa dhangaggoorra jiru kanan harkan Cinaaksan dhaquudhaan helikopterin dhaqan rakkoo daandii karaa cinaaksan jirtu tanan harkan jimma dhaquudhaaf ummata ganama baasanii halkanitti dhaqan daandii kanarra rakkoo jirtu harkan ummanni eska mache ነው ካንተ ጋር እነሱ ሄሊኮፕተር ይዞ የሚሄዱት የንጉሳን ቤተሰብ ሆነው የሚሄዱት ዶክተር አብይ ይሄን ግለጽልና እስከ መቼ ኢላዮም ሲትቆተኒ አንወርቁን ሃይ አቲሙ ብቻ ሚኒስተር አገኛ helicopter to komiti kudani nudema Abiyyi keenya rakkoon qabnu kana inde bulchaan naannoodhaa faanu qotaa si godhee helicopter kireeffatee deemaa bakka qamadii dhaaluuf helicopter mana barnootaa eebbisuuf helicopter daandii eebbisuuf helicopter inde maallaqni bahu kun hangamii sitti qotaa jiranii nagartuuyi hai ummata keessa deemaa jiran ummata bulchaan jiran hin agartu hai inde ati helicopterii deemte helicopterii yaa jarri qotaa akka waan keetii tokko yoo ati private jetii kireeffatti private jetiin deemu karaa dirree dhawaa jarri inde Dr. Abiy jarri kun qamadii gabareen keenya qonnaan bulaan keenya kophee osoo kaayetiin facaase kan daandii hin qabne facaase bulchaan isaa kan naannoodhaa akkamitti helikopterin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchiinsa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy indee ilaalteen gartu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan biizinesitti bobbaana situ hojjechiisaa jira waan kana nutti migaa Isan biizinesitti bobbaana gaamana dubbii wal dhabaa jirti nutti migaa Dr. Abiy kami situ akkas jechaa ni jiramoo maali hai televizyiina irratti wanni ati jettu hattuu balleessina jetta kaati aangoo irra dhiistu hattuu baay'eestu ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta ummanni ati aangoo irra geessu ummana amanamoo miti ati qusannaa jetta kaati aangoo irra geessu qusannaa balleessa Dr. Abiy dubbii kana sirriitti naalaali jechuudha amsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf ta'a yoo duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy
adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee jaanu Dr. Abiy ansi jaaladha paartii kana jaaladha sifi paartii kanaaf gale malee an jinnii kanaafi karkarroo kana amanee hin galle siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaas eessattuu beekaani si jecha gale biyya kanatti si jecha aarsaa kana kafalaa jira sifi uummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira atii fi uummata wal dhabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa himi ya Dr. Abiy nuti matatti simi yoo ati hojjechiisu bad jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete eenyu badii hojjete jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru bad Dr. Abiy si galaa dubbiin kun jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru bad Dr. Abiy dubbiin kun si galaa Dr. Abiy jarri kun waan lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideef wal cinaa kaa'een misaanii dhabee bar Dr. Abiy sumaa jechaa jira moo akkami dubbichi amma gaa walitti dacha'uuf yaana Dr. Abiy si jaaladha paartii kana jaaladha paartii fi sittiin qoosaan barbaadu dubbii kana moo addanuu baasi Dr. Abiy Rakko lammaan irraa bu'ee ka hammeeyse kamitti rakkoo san irratti aangoo san irra ture lammaan Oromiyaa irraa bu'ee rakkoon fooyya'ee kama garree gurbaan kun amataa afur ture jarri kun amataa afur Oromiyaa irra ture lammaan irra hammeeysan moo lammaan irra fooyyeessan abdiilee meeqaa gara gaggale isaanii fi abdiilee kamitu badii irra hojjete eshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame eegaati aangoo qabatte eegala mambu'e gaddurraa eegali aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraarraa jijjiirame keenya kuni nabiyyii ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy maaf jaha jara eegizee jijjiirtu kana tokko jijjiiruun maaf sitti ulfaate Dr. Abiy maaf sitti ulfaate Dr. Abiy dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy na beektaan siis taanaan sirraan deebu Rabbi qofa sodaadha lubbuu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyya Rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladheen qabu nama akka keetti dhageeffadhilleen qabu nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirulleen qabu directly indirectly ati biyya kanaaf dawaadha ati biyya kanaaf fawsiidha ati biyya kanaaf qoracha Dr. Abiy tuqaa keen barbaadu nama si tuquuf illee obsan qabuwan eenyuyyuu taana jara kana ammoo duuda keetirraa buusi jarri kun ummata sirratti kaasaa jira ummata si jibbisiisaa jira saba biraa si jibbisiisaa jira sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun Saving galle Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun saving galle jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada wal ijaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuu akka Oromootti maaf torbaan lamaa dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonya shanee miti kan ajjeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy al farattata የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ሪፖርት ውሸት ነው Dr. Abiy አትመን
ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ኪጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊናጀይስን ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለተ ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለተ ኡመኒ አማራ ሲጃለተ ሰባ ሰብለሚን ሲጃለተ ማረኮንከ ጀረሲ ኪጂቡ ከነ ሪፖርት ኢሳኒ ደገይሴ ኡመተ ትንዱበቲን ጀሪ ሲኪጂብ ሲሳጅራ ጀሪ ቀልቢ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ ጀሪ ኦኔ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ አራይሳኒ ነረብሰ መንሲቱ አረብሰ ሙጅራ አራይሳኒ ጅባ መንሲቱ ጅባ ሙጅራ ነመስቲ ሙንቀብዶቲ ሲከበበኒ ጉራ ኡመታ ሲዱቸኒ ዋኒ ሳንሲቲ መመለተ ኡመታን ደገይሶት ሜይሳንዲሲ ባሌ ደቂቲ ኡመተ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ ጅማ ደቂ ኡመተ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ አረርጌ ደቂ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ ሸዋ ደቂ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ኢሳንዲሲ ወለገ ደቂ መሪሲሲ ዋነዳ ደገይሳ ዶክተር አብይ ማፍጎ ወምተ በቃ ዶክተር አብይ benefit of doubting jirachu qababi Dr. Abiy malta if I were in your shoes I know what to do also ani bakkakete I know what to do malta tet ummata Ethiopia unda sijibisisa jirani bari nagartu Oromo sijibisisan Somali sijibisisan Amara sijibisisan बेचागुल करना गांबेला से जब भी सीजन उम्मन निसी मरसाज रखा से जब बुबाई चाज रावर स्पेशलिस्ट हाकिम आइडलन दे आलू डॉक्टर अभी हाकिमी केन्या का स्पेशलिस्ट जडे उम्मन निसी फारसेसन अरांतन सिंजे चाज रा डॉक्टर अभी माफिन दगे फन्ने उम्मत कना मैं जरा नानो कना डीसीटी प्रोग्राम के तीन सगंता के तीन कैसा निम्पेन उम्मत ओली कभी उम्मत वलर्गी waan ummanni sitti mudagaul sittulfata ummata rasidani koba masarasi galchani isan ummata diacha waan ummanni jadu isan ambisa taifi fadan sittima sifi ummata gara gara sigoda jirani inagartu kana sitta baccha jiru so ski gal no president ono makattal yallebet هاغانا بميكا فيتوتي بريزيدنت يتي فوفوكا بكرايتيريا اللي بيغا منغس ام بيبيا تاونين بيتوبيا غا منغستو فلغي سنت سوس كي موت درس نو كلير بريزيدنت ميونو بيي سفلግ የክልል بريزيدنت ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱባት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በማል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት የግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ ማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ ማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ብዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንደ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው ummani kun sitti tabachu jira sifi lamau ka addabase ummata kana oso ati fi lamman addambatan ummani kun walitti lal let me say this Dr. Abiy biranaga please oromo kumni kudafuri fi dibafur jirtan kun please share godanaf maybe an boru du danda stan du danda I don't care ammo isinitti menduan dugajiru I'm a man of fashion I'm a man of his words Kapso kanaf ingale, kapso kanaf waregamen duan. I don't care. I always fight for the truth. Sharika edu dubin punega duftenati jira me edu kaban.
I don't care. Konko echa namni yona jijira mirran kaayenne. Mikriatum gwani sajabdu isa beeka. Ankani tichale mo na jala jira. Obboleessa ta'e. Saniifuu namni kuma kudha afurii fi 500 jirtan kun akka jirtan sheer godha dubbii kana Abiy yaadago. Dr. Abiy siifi lammaa ka wallolchiise ummata hattuu Oromiyaa irra jiru kana. That is my investigation. Yoo siifi lammaa wallolchiisuu baatan isaan sitti maxxanuu hin danda'an. You always advise lamma, you and the lamma are always together. Siifi lammaan guyyuu wajji jirtan lamma da hojii advice goota waan dalee duunda isaa hojii hojjetta lamma malee nama biraan mareechistu. Saniifuu jarri kun carraa sitti maxxanuudhaa hin qabaatu jechuudha. So sitti maxxanuudhaaf waan maal godhuu qaban? Garee shiftaa takka jaaranii Oromiyaa keessa waa baballeessanii lamma godhu jira siin jedhanii. I'm just using as an example. Akka fakkeenyaatti fayyadamaa jira. Maybe this, maybe that. Fayyadamanii siifi lamma hedduu lola uumanii lamma achirraa kaastee isaan achirra dhufanii lammaan biyyaa fi aangoo gadhiisee bahee atii fi isaan akka walitti maxxananiif shira warri dalagee warra hattuu kanaa. Isaanii sittabatee Dr. Abiy Ahmed Ali lamma hojii isaanii adda si baasee. Otherwise, they have no chances to get close to you. Photo gaafa Oromiyaa hojii jiran umasan share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraate. So lammaa is their enemy number 1 jechuun sitti aanuuf. So they assassinated him. Ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan. CV ne ka waldointani fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times ta'an jechuudha. They played you. Laal akkatti sitti taphatan Dr. Abiy. They become a brother at critical time. Lamma akkasii wal jaalatan ka biyyi jaalattuu fi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista, isaan uummata mariisisanii, isaan waan fadhan godhanii, ati fi uummanni waliin argu, si fi uummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bar Dr. Abiy. Maaf hin kijibna? Maaf kijibna Dr. Abiy? Si fi uummanni eessatti wal beeku? Uummanni Oromoo sin beeku bar Dr. Abiy. Maqaan si beeku malee sin beeku. Si fi lamma adda dhawanii urshoo lammaadhaa ta'u ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtuu ummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummannis isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali kaatee eebbiste abbaan eebbise. An obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Raammoo xiqqoo takkatti ka'e edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dhengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know, I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that. Siif lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii, isaan diina si godhanii. Shoorakaan adda addaa, ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Juwaar wajji dalaguudhaaf balleessanii.
isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajjin mootummaa kana oofu fakkaatanii bahan geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha si nyaachuu yaan I know you are wise ati nama haqila nama beekaadha Dr. Abiy kun si jalaa badee jedhee yaadu ammoo jarri sanitti jirti kiyya dubbachaa jira akka raammoo xiqqoo takkatti akka nama si jaalatutti akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti akka si fi nama paartii kanaa fi ummataa jecha galetti anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha ammoo paartii fi sis ummata kiyyaas nan jaaladha sadii jaaladheen danda'u si fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan ummata kiyya ummata na dhalche ummataan irraa dhaladhe ummata boru na awwaalu ummata boru du'aayi naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan si fi paartii irra ammoo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu ati nama bashaasha nama haqila nama qulqulluudha Dr. Abiy mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xarra takka manzaraa kee xaragiiti ija kee baafadhu laali dubbicha bitaa mirga milladhu egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase Oromiyaan amma ni hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy deebisaa keessitu beeka kanaafuu Herri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallis fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa kaanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromollee bilisa baasee ummata Itoophiyaallee nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy yaa waan sagalee ummataatti sitti himaa jira kana godhuu dhabuun ammoo ajjechaas saamichaas hundumaa si qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu irra dhaqaa jira uummanni deemtee sirratti buutii jechuu ba'an Dr. Abiy kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna si hojii wareegamuuf dhufne sodaa qabnu hin qabnu jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtu diina si nyaatu diina si dhabamsiisu diina shanee dhokottuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu ajjeechaalee lameen ammaa hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen irraawwanne mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwatee sinjechaa jiraan ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀ ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቀ ያለው እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በሙሉም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በተአምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ አራት ነጥብ እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው
እነሱ ተቀፍድደው ተጣርቶ ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል። አብዲሌ ሲነሳ እኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል፣ ተዋደናል፣ ተፋቅረናል። ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም፣ የወያኔ ተገዢ አልነበረም። ንጹህ ነው፣ እንደኛ አምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው። ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉን ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ። እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት መጥፎ ጊዜ አይኖርም። አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል፣ በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል። ሆኖም ግን ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ። እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት ኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ፣ ቺፕሳቸው ወያኔ፣ ጭንቅላታቸው ወያኔ፣ አካሄዳቸው ወያኔ፣ አደናነሳቸው ወያኔ፣ አጠጣጣቸው ወያኔ፣ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ፣ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ። ሰው ማስገደልና መሄድ እነሱ ምንም አይደለም። ትላንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ህሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል፣ የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም፣ ያውቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊገሌ በከተነት አከቲ አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋንሰኒስ አጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪፋነ ሙሩን ኢሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆጭ ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምጦ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል፣ አረግም ያን ነገር። የኔ ለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላውን ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው፣ ተጠያቂ አድርገው፣ ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ? ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ ኦሮሞ ድሮም አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር፣ ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ፣ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው የምንፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ። ለምን
ስንት ነው መውጣት ያለበት የሐዘን መግለጫ? የሐዘን መግለጫ የዱንቃን ማሳመሪያ ሆኗል እኮ አሁን። እስከየት ድረስ ነው ሐዘን መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ። አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው? ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሉባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱን ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባው ነህ። ስለዚህ አንተ በምትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው። ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው። ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው። ይሄ የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል። እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። ጉዳይ አይደለም፣ አላማ አለኝ። እውነት ተናግሮ ይሞት። ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይንህን ግለጽ፣ ጎንህን እየው፣ ግራህን እየው፣ ቀኝህን እየው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር፣ የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር፣ የኦሮሚያ ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ። ከህዝብ ጋር ተገናኝ። አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው። አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል። ዶክተር አብይ እባክህ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ። ህዝብ አዳምጥ። ሀገር የሚመራው በህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው። መስሎሃል? አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ አላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ። እመነኝ ይችላል። እመነኝ። ምን እየመራው ነው እያልክ ነው? የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ እያልከን እንዴ? ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ? የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል? ዶክተር አብይ በፈጠረ ይህ መቆጣጠር የተነሳ ነው ሀገር መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን? የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው፣ የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሁሉን ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም? እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው? ለአንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብለው አንተ ጋር ያቋሽሻሉ። ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብለህ አንተም ትወስዳለህ። ለአንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ከአንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ እያደረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው። እየተረዳ አይደለም አንተ።
እስከ መቼ ነው እንዲህ ጥቢ የሚጫወቱብህ? እኛ እንወዳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል። የአማራ ህዝብ ይወዳል። ብሔር ብሔረሰቦች እንወዳለን። ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነህ ብለን አምነናል። ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው። እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ፣ በቃ ንቃ፣ ይበቃል፣ ንቃ፣ ንቃ፣ አይንክን ፈት ውሰድ እርምጃ፣ አምርር፣ ሳቅ አቁም፣ ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም፣ ንግግር አቁም፣ ተግባር አሳይ፣ እሰር፣ ቅጣ፣ ቀፍድድ፣ አስተካክል፣ ምራ ሀገሪቷን። እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር። ይህን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል። ልጄን ጠባቂን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል። ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት ጸጸት የለብኝም፣ ነግሬሃለሁ። ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር። ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ። እኔ ካንተ ጎን ነው ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለሁት፣ ከብልጽግና ጎን ነው ያለሁት። መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ረስት ኢን ፒስ ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው። ረክሷል። እኔም ነገ ቢሞት ወይ ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉኝ፣ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ? እኔ እንጃ። ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖረም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል? ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል? ሲቀጥል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን? በዚህ ዓመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት? በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ፣ በኦሮሚያ ጽህፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው? ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም። ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻታለሁ እያንዳንዷን። ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች። ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርቤያለሁ። ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾሮካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባሰብ ለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ዴስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አውቃለሁ። በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ፣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር። የቱን ነው ያቀረባችሁት? ንገረኝ። የቱ ነው የቀረበው? እኔም በሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው የምታልፏት አይደል? ኢንሻአላህ አላህ አይገለኝም። ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝቤና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝን አመለካከት ጥዬም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ። ጉዳይ አይደለም። ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም። በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽህፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው። ይሄ መቆም አለበት፣ አቋሜ ነው። ከልቤ ስለማምን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ። ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ አንተ ነህ እያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ። ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ። ወደዛ እየሄደ ነው ህዝብ። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድን ነው ዝግብ የሆነው? አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ? እነሱ ስንት ሰው ገደሉ? አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ? እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው? እና የብሔር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ? እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ስላልዘዝካቸው? መለየት አለበት። አንተ አዛቸው ነው ለይልን።
ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው? ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለህ ነው ተውካቸው? ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው። አንተ ነው ያወረድከው፣ አንተ ነው ያሰርከው። እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም። የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው፣ የኔን ህዝብ ነው የጎዳው። በሱ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው። ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ። ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው ያርዳሉ የምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩህ ነው ዶክተር አብይ። በፈጠረ እወድሃለሁ፣ አለቃዬ ነህ፣ መሪዬ ነህ፣ ጽኑ አቋም አለኝ በአንተ ላይ። እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ። እስካሁን የሰራው ስራ ብሩህ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል። እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው ማይችል ፕሮጀክት ሰርተሃል ዶክተር አብይ። እንጦጦ መሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ። ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ። ጀግናነትን አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም። ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም። እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም። ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም። ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን። አንተ ላይ እምነት አለኝ። አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ። አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ። አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብያለሁ። አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብያለሁ። እቺን ሀገር አንድ አድርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ። እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል። እመነኝ። መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ። እመነኝ እመነኝ። አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው። የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ እያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ አንደበተ ርቱዕ ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ፣ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን የማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች፣ የማትሰርቅ የማታወናብድ፣ የውሸት ሪፖርት የማታቀርብ፣ ሁሉም በእውነት የምትሰራ ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር አቋና ይላል። ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀረቀራለች። እመነኝ ዶክተር አብይ። ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል። ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች። እመነኝ። አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥበው እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ። ሾልኮ ከጉያ ይገቡ፣ ሾልኮ ከጉያ ይገቡ። ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ። ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን። እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ። አትንገራቸው ለነሱ። ድንገት ጅማ ሂድ፣ ድንገት ሐረርጌ ሂድ፣ ድንገት ገረሙለት ሂድ፣ ድንገት ድሬዳዋ ሂድ። ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን ያው የራሷን የቻለች ነች። ድሬዳዋ በትክክለኛው መስመር ላይ ነው ያለችው። ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር አትገናኝም፣ ከኦሮሚያ ጋር። የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች
ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን እያገለገሉ ናቸው። እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ እመጣለሁ። አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ እያገለገሉ አገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም፣ ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው። ድንገት ጭሮ ሂድ፣ ድንገት ሸዋ ሂድ፣ ከረዩ ጋር ሂድ፣ ድንገት ባሌ ሂድ፣ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ሂድ። እስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥ ጥርጭ አርግና በራስ መዋቅር ህዝብ እንዲወጣ አርግና መጥፎውም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ ነግራለሁ። ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ትረዳለህ። አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት። ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው all of the sudden ሰርፕራይዝ አድርገህ ህዝቡ በሄሊኮፕተር ሂድና ቁብ ብለህ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት? ምንድነው ችግራችሁ? እንዴት ይዟችኋል? በለና ህዝብ አናግር እስቲ as a surprise. You will see the truth by yourself. ይሄን አደራ እላለሁ። በብልጽግናና በመወደው ፓርቲ ብልጽግና በመወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ክያፊ ሞቱማ ክያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታን አንቀባ አንጋማት ኢሳኒ ወጅን ረኮን ቀቡ ፓርቲቺ ቁልቁሉዳ ሙሚቺ ቁልቁሉዳ ዋወል ደቤ ጅራ ከነገርሲሱፍ ተታፍት ጅራ ሀተኡሞ ሀቶታ ሙሚቸ ሚኒስትራ ከኛ አጀይሱ በርባደን ሀቶታ ፓርቲ ከኛ ፎኪሱ በርባደን ሀቶታ ሞቱማ ከኛ ከነ ሞቱማ ጄቻ ሞቱማ ዲጋ ሞቱማ ገቲ ነማቲፍ ልቡ ነማቲፍ ገቲን ቀብነ ጎዱ በርባደን ከነ ቦባ ከኛ ጀለጅሩ ከመቃ ከኛ ሂመቱ ከኡመታ ኦሮሞዳ ጎንተናሞ ጎዴ መነ ሂዳቲ ደረራር ጅሩ ከናቱማዳን ሲሚንቶ ነገዱ ከናቱማዳን ጂማ ነገዱ ከናቱማዳን ክሌ ነገዱ ከነ ኡመታፍ ሳጥሉን ኡመተ በርሲሳ ደሙን ድርቀማ ዱጋኒ ሞቲ ዮሙ እንጂፈታዳኑቲ namni dhugaa dubbatu obboleessa kiyya muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu warri naa hojii beektan ni beektanii warri naa hojii agartan ni beektanii nama muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa sadeen dabre kana taaziyaarra turani namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa du'aayi naa godhaa fi mucaadhaaf mucaan namaa qaati mucaa miti kan du'e anaatu du'e mucaan ajjeesanii najjeesanii nyaadhu Dr. Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti haqni hin baati warri kana godhes hin beekama lubbuu kana gaafa rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u rabbiin jannatul firdoosi obboleessa kiyya muhaddiin haa qananeessu maatii isaa jaalalloota isaa shariikan isaa jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hundanam kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen muhaddiin hin beektan hundinuu rabbi sin haa jajjabeessu namni muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru muhaddiin nama goota amalan saaliha nama naasuu nama qabu nama jaalala qabu kan fuula isaarraa kooflan dhabne yeroo hundaa'u nama ajajamaa amanamaa ilma naamusaan guddate kan sabboonaa ta'e kan oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu kan nama haqaa akkaan jaalatu kan muummicha keenya muummicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu ilma godina Jimmaati ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf gaddan qabu mucaan kun du'uun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa qaccummatti qaxara cabsuunsaa na keessaa hin fayyine madaa yoomiyyee akka Hacaaluu Hundeessaatti akka ani riiba dhabuu fi waan kanarra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha. Warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isiniin jechuu barbaada. Warri Angaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan rabbiin isin haa nyaatu annan jiraadha. Gaafa rabbi sii ga'e jedhee ammaas nan du'a. Kaayoo kanarraa ammaas baqadheen deemu ummata kiyya kan Oromoodhaa kan bahaa kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa
kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaaduma waliin galini malee kaayoon keenya takka kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama. Ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture, haqumaaf qabsaawaa ture, ammallee haqumaaf qabsaawaa jira. Aangoon nan bittu, shilingiin jootanitti naqan nan bittu, makiinaan nan bittu, ijoolleen eegdu na jala godhuudhaan nan bittu. So ani uummata Oromoofiin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti. Osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee uummata Oromoo jecha biyyatti hin galu. Saba kiyya kana uummata kiyya keessattuu kaniin keessa dhaladhe uummata godina Harargee Bahaadhaa kaniin akkaan jaaladhu, kaniin ifirra jaaladhu, kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban, bakka fedhanillee jiraatan, akka fedhanillee jiraatan, ilaalcha fedhanillee qaban, ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha. Kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru rabbitu beekaa ka irraa dhiifama isinin jechuu barbaada. Adeemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaa'aa ture anaaf daanduma natti fakkaatte natti dhugaa taateen qabsaa'aa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruufi miti. Ani kanin biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuufi miti, booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuufi miti. Kanin biyya alaatti galee uummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle qabuufis hin taa'u. Ani uummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee nama dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galle hin galuusi. Kan akkanaa hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodha kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kaama duraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonaan illaa isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kaniin amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafasillee naaf sirriidha akkasitti naawwadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fufaa hangaa wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Hacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muheddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muheddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaa'aa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefkisaa ijoollee shariikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabtu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Ani ammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru. Qaamni poolisaa tokko, qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hoggansa poolisaa ta'e kan hoggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu dida. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhe illee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera
eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaan fi ijoollee shariika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin ummata naannoo saniitii wajjin ummata godina saniitii wajjin ummatuma Oromootii jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kan nu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneera qulqulleeffanneera kana sirriitti hubadhaa isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harka qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamoo heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kan nu dide makiinaa kan nu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee bareedaadhaa uummataadhaa fi oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif muwaddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kan nu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qaba makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira bakkayyuu dhaabbataa jira hojii hojjechaa jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qaba maaf mucaa kanaaf makiinaa kan nu diddanii hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu akka inni ta'e hin beeknu waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture ummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma ummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Uummanni illee kana isin gaafachaa jira isin illee gabbaa dubbadha. Deebisaa uummataaf kana muwaddiin kiyya rabbiin jannatul firdoosin siyaa kananiisu boleeyyiin kiyya kan islaamaa fi kan kiristaanaa kan waaqeffataa hedduun asirra ture naganaa tura walichi ministeeraa keenya dhaamsa manni Oromoodhaa hundi keessanuu kana yeela ammaanaa hojjetu turtan hundi galatooma sheer godhaa uummata Oromootii fi saba sablammii hundaan nagaa haala jiruu fi waan jiru hunda daawwatan isinii dhiyeessaa deema galatooma rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu dhiiga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amatatti sannaa aangoo isaanii kabaju kana warra qarxaa sana majjeesuu qabu kana rabbiin uummata keenyarraa haa kaasu. Uummanni Oromoodhaa ni bilisooma dhugaan uummata Oromoodhaa galma geessi dhugaaf qabsoofna haqaaf qabsoofna kan sodaannu rabbi tokkicha qofa kan ruuhii nu keessaa fuudhus rabbi tokkicha qofa. Iddoo isin jaaladhaa nagaa tura. Rabbi isin jaalattan kanan jaaladhu kan guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa tura.